Shisngi hadin bana kaliang ke Youth Wing ke Voice of the People Party VPP kelawan manjurip ya ke jaka ke belakir tin blue ke badan hajan ke office trikam mathamai ke National People's Party NPP hapulo hakap santrik nailur arjar persan kalali bani kendo ika kong mat seudar war nongbri Commissioner and Secretary ketan revenue pan jingsha yanula aya kati ke jaka. Habakran silap thai kubor na kaliang ba marbo dekhar Presiden Uloong baka jingwan juki kadi hadien bana kaliang ka municipal kangiat syakatan revenue halo kani kakam hakaba ula pentip bana kaliang ka commissioner ru haka jikran kalangiat ban ya kani kakam syaka DC. Nolor kata Uloong bana kaliang ka commissioner kam don jingtip bayanu la ya kani ka jaka bat kumta kalapan por laisngi banwa jingtip. Tim tak kasih nakaliang ka Youth Wing BPP ngilayo ya ka appointment bangini kendu ya i Commissioner Secretary kong maksudor war bepet ya ka revenue nomor hi menin kasngi ngilada banwan ban pet ikut kecaka kudan hang tiap 10 kecaka ka ba don kutu ka office MPP Najrong bat sapok try pat lakir takituki tin ki boblu di kumang alakran menen hi kadai nakamenta public interest pat ba opak bantip ba pasokar kala ayanu habidai bat ketuka jaka kaba care kitin blue di menen ngilalet po municipal bat ngilai kendo ya way officer bat ngilapan sisa nu bat mu la ong ba ketuka jaka kebadan tu kam hap su ka jingpet jong municipal bat ulanyat syaka revenue de bat ula ong hiru menen ba ka revenue kala depan alot yanu ya ketuka jaka de nakala ka jungi klem penslam su tinglawan mentakasngi bat ngisu ban ak bleiru ya ikong mat sudor bolong i commissioner secretary bala ay ka appointment yingi bani kendu bat i tingila submit ru ka we ka city na ka benta bangi kwa nakaliang ke Youth Wing bangin tip baka revenue department kala alot inu ya ketuka caka kepada tu dejing sisa ngila kemilenti ba nakaliang commissioner secretary in yethu yingi mo nakaliang revenue kala depan alot inu henry imsumlala ban yethu ba nakaliang ke sarkar kala dep alot inu ya ketuka caka tu ban nakaliang ke jung i yong ba kani kabenta kahap hapok ka jempet juga DC tengiru na kaliang jungiru ni nilaong i ba pila thamhe ma pi mo ban ya IDC ilong i commissioner secretary ni rangmut ba lesi nginyo ya ka juba pabasai den rei na kaliang jungi yong inumla ban ya kata ka juba de ila nyat saka DC de ngilaong i kanusngi bangi kwa ban tip bangin yo ya ka jingkeli ke jungi gimang labu limba ke city menu ba yo ekani ke jaka de long ba aipor laisngi sosngi de namar vi ketu ke jaka katkum ka jingtip ke jungi namar mensua imat ladang ambakla i kong mat sudor meneru yong ba kapor jung i ba ilong DC apo is kasils kade kapor jung i imat i issue ya ketu ka jaka ba in list ketu ke jaka saka political party NPP ban shna office tingirungi yo jingtip hi menswangi i ba layang ketuka office sang tu amar ketuka jaka kalong ka bahe ba na jrong salu situ satrai pulo ketuka enti ban ya sport floor de ngidang mut bet ba kadai ka jaka ban shna office namta ka political party jongka NPP de menta pat ngilai i ba ka NPP office lasna tu bat nadin lakir ro dikitin mo menen kumengilalik ban pet bat narum jong ketupat kajaka kepadang lat kepadang he ba lakir pat dikitu kitin bulu de kala penengok kenyangi kum ka Youth Wing kala penengok upat ba imat ka revenue department kala depan ai yanu ya ketu kajaka tu de nak kalian kejungi ngikwa kan bantip nomor ba ni kum ka parti VP mo ka Youth Wing yim na kwa ban dalet na terpong yeng la ni bangin dalet nadin jingknyet mo ngi kwa ba ni ka jing terkam ka jungi ka long ba habashit habasha ngi kwa ban tip te mo
Ngko abit bantip habasya. Ngko bantip wud. Katu ka jaka kadai jongnu. Ka government kala ai yanu, ka revenue kala alot yanu. Hatu kala alot ya ki kasi jongi ne, hatu kila alot ya ki barjela. Lada ki alot lele ya ki barjela, na kaliang jungi nginum aila dalele ruem. Namar katu ka jaka kala along kamtam kala kadon pedengsor. But ngilaong ya I commissioner secretary mana ba kumno madam pim tip ma la kadai man ka jaka ka ba sajgai ba man te ho ngisui ha banong ba aipor yang ni ma lai sngi sauski mungkin sapentip mereka jaka ka ba di tang ni hajan hapo pulo kim simna tip te kila na municipal ka khnyat sa ka revenue mentaka revenue ka khnyat sa ka DC to kam le lai compare ka siplong ba kumni hi habidai bat nakaliang ka sorkar kisip kelan mek gumne te nakaliang jungi pat nginum syong klihti nginum syong that hinwat bet hadu dalam bahatu ka sorkar nang ba ka revenue ka ayu khasine ka ayu ubar jela te ngini ap ya kane lai singi ngin buram ya ka jingkerpat jong nakaliang commissioner secretary ba insa panjing syai nakaliang ka DC Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi pan kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya